Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi ku mugoroba wo ku itariki ya 3 z'ukwa kabiri 2025. Ndi umushakamba Maurice, ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama. Ni Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Sentama, wiriwe neza? Mwiriwe neza mushakamba, muraho murakomeye? Turashima Imana. Yego. Ngira ngo hano dufite amakuru menshi cyane afitanye isano n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'ingingo tuza kugarukaho. Mushakamba ntabwo ari uburasirazuba bwa Kongo gusa. Ni n'ubwa Afurika. Akarere k'ibiyaga bigari kose. Ni akarere gusa, ni uburasirazuba bwa Afurika n'amajyepfo. Kumanuka Sadek na Yase byose. Ngira ngo mbere yuko twinjira muri aya makuru hari ibintu nka bitatu turi buzanze gukomozaho mu buryo bwihuse. Yego. Hari ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiriye n'ikinyamakuru CNN. Yego. Atangamo ukuri kuzuye. Hari Muhozi rwose yabwiye abantu bose bifuza gutera u Rwanda ko intambara yashoza ku Rwanda ngo baba bayishoje kuri Uganda cyane. Wenda hakugira tuhita dukomozaho kubera ko dufite inkuru nyinshi. General Muhozi abinyujije ku muvugizi we Major Chris Magenzi, yego, yagize ati twibutsa abantu ko Muhozi yagarutse ya account ye ya Twitter yayigaruye rwose ifite aba followers miliyoni. Erega nta naho yigeze ijya, yaragize prive. Yego. Uyu Major Magezi yagize ati ubutumwa bwo kuri X, mu izina rya General Muhozi yagize ati CDF General Muhozi Kainerugaba, nabivuze kenshi, nihagira ukora ku Rwanda ibyo bisobanuye intambara kuri Uganda. Nta muntu n'umwe kuri iyi si wemerewe kurogoya abana ba Ruhinda. Ubutumwa burasobanutse. Burasobanutse? Burasobanutse rwose, birumvikana. Mu yandi magambo yifatanije n'u Rwanda. Afurika y'Epfo irabiyumva. Bariya ntacyo bashobora. Ariko twaje kumenya impamvu bigize biriya. Mu kanya turi buze kubibabwira byose. Turazibwira abakunzi bacu. Maze umuvugizi w'u Rwanda wa guverinoma y'u Rwanda, yego, areba ibyo Ramaphosa ari kwandika. Muri minsi Ramaphosa yagize umuhanga mu kwandika kuri Twitter. Yabaye umwanditsi. Umva wagira wose perezida. Arangije nawe arandika aramusubiza. Yego. Ramaphosa ibyo yavuze simbitindaho kuko yavuga ku basirikare bapfuye n'ibindi, no kugira impuhwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugaragaza ko basirikare be muri Kongo bahari kubw'impamvu zumvikana kandi zifatika, ariko agaragaza amarira ko abasirikare be bapfuye. Maze umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro amusubiza agira ati Abanyafurika y'Epfo bakwiye kumenya ukuri. Ntabwo uri gufasha abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera ku mahoro. Uri kohereza ingabo zawe ngo zirwane intambara ya Perezida Tshisekedi yo kwica abaturage be. Kandi imvugo nk'izi nizo zituma Perezida wa Kongo akomeza gutsimbarara mu gihe ibibazo bikomeje kubaho. Yolande Makoro yakomeje amubwira ati bwiza ukuri abaturage bawe ku bijyanye n'inyungu bwite ufite mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibabaje ni uko izi nyungu ari iz'abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo gupfira. Bwana Sentama, ibyo Yolande Makoro yavuze binashimangirwa n'umwe mu Banyafurika y'Epfo. Yego. Umuturage wa Afurika y'Epfo ariko w'umuhanga cyane, aba mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ry'abazungu, ni umuzungu, yitwa Lindy Henken. Ni umwarimu wa sociology mu ishami rya sociology na anthropology muri kaminuza ya Stellenbosch. Uyu mwarimu yavuze byinshi kuko yaganiriye. Yego. Yaganiriye n'ikinyamakuru cyo muri Afurika y'Epfo cyitwa Defense Web. Yego. Bavuga byinshi ariko ibyo nibuze kwibandaho Yego. ni ibintu bibiri.
bamubajije Afurika y'Epfo ikimara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanza gusobanura ko Afurika y'Epfo itari hariya mu butumwa bw'amahoro, ahubwo iri mu butumwa bwo kurwana, gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya abitwa ko barwanya umutekano cyangwa bateza umutekano muke. Asobanura ko ni ubutumwa bwemewe bwa SADC, kuko SADC igira ubutumwa bwo kugarura amahoro, ikagira n'ubutumwa bwo kujya kurwanya uwo ari we wese uri kurwanya leta iri muri SADC. Asobanura ko bidakwiye kwitwa ubutumwa bw'amahoro, ndetse mu kubisobanura neza yavuze ati bariya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja M23 ibyaha byo kwica abaturage, bakagera aho banabyita nka jenoside. Atari ko niba bavuga ko ari jenoside, bavuga ko M23 yishe abantu, nibavuga abo bantu yishe, bavuge naho yabiciye, babisobanure, turebe ahantu M23 yigeze yibasira abasivile. Ati kandi baravuga ibyo birengagije uburyo aba M23 bakirwaho bafashe, mu gihe bo bari mu butumwa bw'amahoro, bari mu butumwa bwo kurwanya M23 burimo Malawi, Tanzania na Afurika y'Epfo, bifatanya n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR bizwi neza ko yakoze jenoside mu Rwanda, yakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Aho ngaho aba asobanuriye ibyo amatwi ya Ramaphosa na Kisekedi batifuza kumva. Barangije amubaza se kuki abasirikare bari gutsindwa, aravuga ngo bari abasirikare cya mbere nta myitozo yagije bafite, bari abasirikare bafite ibikoresho bishaje. Ati ibyo nibyo bintu biri gutuma batsindwa, ngo kandi kubera ko batsinzwe bakwiye gutaha mu gihugu bakajyanwa mu myitozo, bakongera bakitoza, bagahabwa imyitozo kugira ngo bongere kwitwa igisirikare kizima nka Afurika y'Epfo izwi nk'igisirikare gikomeye. Ngo ariko nta bikoresho bafite kandi ntacyo barwanira muri Kongo. Ngira ngo ubu ni bumwe mu butumwa bwari ingenzi ko dutambutsa mbere yo kwinjira mu nkuru zacu. Ariko nanone mbere yo kwinjira mu nkuru zacu ndagira ngo umfashe ho gatoya. Hari ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye mu gihugu yagiranye n'ikinyamakuru CNN. Tunyure muri icyo kiganiro abantu bumva ubwo butumwa, turi bwinjire kuri M23 nyuma yabwo, ubundi twinjira no mu nkuru zacu, cyangwa se niba nta kibazo tubanze itangazo rya M23. ngira ngo babanze itangazo rya M23 kuko nayo hari ubutumwa ihasa mu DRC. Yego. Nayo hari ubutumwa ihasa mu DRC, kandi birareba na Perezida wa Afurika y'Epfo nk'uko wari umuvuze. Yego. Itangazo risohotse mu kanya nta mwanya rimaze mushakamba. Riragira rifite ingingo zigera muri enye gusa, ntabwo ari rinini. Ni imirongo yanditse igera nko ntabwo irenze 8. Yego. Uko bisanzwe ni Alliance Fleuve Congo, Peuple Uni, Digne et Prospère. Ni rya huriro ry'uruzi rwa Congo. Yego. Abaturage bunze ubumwe. Iyo ni slogan ndakeka. Ntabwo ari slogan, ni nk'umugambi wabo. Ni nk'uko mu Rwanda tuvuga ni moto, mu Cyongereza bayita moto. Ni nk'uko mu Rwanda tuvuga umurimo, gukunda igihugu, arya n'iki bitatu. Yego. Nibutsa. Ndibuka umurimo, gukunda igihugu ndetse n'ubumwe. Ubumwe, umurimo, gukunda igihugu. Urumva rero nabo ni ibingibi, abaturage bunze ubumwe, ni ubumwe nyine. Abaturage bafite ishema ryabo, agateka kabo nk'uko babivuga mu Kirundi, kandi batera imbere. Yego. Noneho ingingo ya mbere avuga iti, ndabona ari mu Cyongereza. Yego. Ariko hari n'iry'igifaransa sinzi umuntu yareba, ariko ntacyo n'icyongereza nta kibazo.
ingingo ya mbere iravuga iti the Alliance Fleuve Congo AFC M23 hereby informs the public that in response to the humanitarian crisis caused by the Kinshasa regime, it declares a ceasefire starting on February 4th, 2025 for humanitarian reasons. Ngo ihuriro Fleuve Congo AFC 23 ahangaha riramenyesha abantu bose ko hashingiwe mu rwego rwo gutanga igisubizo ku kibazo kijyanye n'ubutabazi bw'abantu, ryemeje ko rishyizeho icyo bita ceasefire, ni ukuvuga guhagarika intambara bizatangira ku itariki ya 4 z'uku kwezi, ubwo n'ejo guhera saa 7 z'ijoro umwaka wa 2025, ku mpamvu zo kugira ngo abakeneye ubufasha, abantu bakeneye ubufasha bubagereho. Ahangaha rero iyi ngingo iraza isubiza na bimwe mu byifuzo byagiye bigaragazwa muri za nama, yaba ya EAC yaba ya SADC. Urabyibuka? Yego, ndabyibuka. Ko hakirwaho umuhora koridoro inyuzwamo ubufasha bwo gufasha abantu babikeneye. Yego, dukomeye. Noneho icya kabiri, we condemn the ariko ahangaha ikindi bavugaga muri iyi ngingo ya mbere ni uko bitewe n'akavuyo n'ibibazo byatejwe na leta ya Kinshasa, bashyizeho ako gahenge ko guhagarika imirwano kugira ngo bafashe habeho gutabara abababaye, habeho ubutabazi. Yego. Ingingo ya kabiri rero, we condemn the FARDC's continued use of military aircraft at Kavumu Airport, where they load bombs that kill our compatriots in liberated areas. Aha baravuga ko barega bamagana FARDC ubushotoranyi bwabo bukomeje, ibikorwa byabo bya gisirikare bikomeje, bakoresha indege za gisirikare, bashaka gukoresha, bishobora kuba harimo ya madrone arasa, indege za gisirikare bahera ku kibuga cy'indege cya Kavumu, aho batera amabombe akica abenegihugu bo ku butaka AFC 23 yafashe. Ingingo ya gatatu, it must be made clear that we have no intention of capturing Bukavu and other areas. However, we reiterate our commitment to protecting and defending the civilian population and our positions. Bisobanuke ko nta bushake, nta ntego dufite yo gufata umujyi wa Bukavu, ndetse cyo kimwe n'utundi duce. Yego. Ahubwo rero turongera kwibutsa ko twiyemeje kurinda no guhagarara ku basivile bacu ndetse n'ibirindiro byacu. Noneho ubutumwa nakubwiraga bahaye SAMIDRC buri muri ingingo ya 4.
Mushakamba bayihaye Nyirantarengwa nayo. Yajyaga itangaza Nyirantarengwa none irayihawe nayo. Bayibwiye ngo we urge some DRC to withdraw its forces from the DRC as we have repeatedly stated that their mission is no longer justified. Turahamagarira DRC kuvana ingabo zayo muri Kongo. Yego. Nk'uko tudahwema kubivuga ko ubutumwa bwabo budasobanutse, nta mpamvu bufite. Goma, February 3rd, 2025, bikorewe Goma kwa tariki 3 z'ukwa kabiri 2025 for Alliance Fleuve Congo AFC bwa AFC Lawrence Kanyuka, communication focal point, uga ushinzwe itumanaho. Yego. Ushakamba ibyo bintu bikubiye muri inyandiko, hari ibyo wenda biyemeje, hari ibyo biyemeje gukora bo ubwabo, wenda uko babyiyemeje bazageraho, ariko noneho turebe kuri iriya ngingo ya 4. Bwana Sentama, wenda reka uvuge kuri buri ngingo. Ihambira igenda nta yandi mahitamo ifite. Yego. DRC ntabwo ari ubutumwa bwa M23, nta nubwo baje gufasha M23, ubwo baje kwirwanya. Bagomba gutaha nk'uko abacancuro batashye, byo nta ari ibyo dutindaho. Icyakorwa cyose, ibyo bakora byose niko bizagenda, kuko ntango baseba kurusha uko abazungu basebye, kandi nabo babarusha icyubahiro, nta nubwo babarusha kwihagararaho. Yego. Ikindi Bwana Sentama, kuri Bukavu ni imvugo ya politiki. Yego. Kandi ni intego ya M23, Alliance Fleuve Congo, ntabwo intego yabo ari ugufata ibice, ariko iyo abaturage babo bari gutotezwa bajyayo bakajya kubatabara. Ariyo mpamvu babikurikije ko barinda abaturage bakanabarwanirira. Yego. Ntabwo bivuze ko kuba batanze itangazo bikomeje gucika i Bukavu. Amakuru mfite nuko Wazarendo uyu munsi zahahungiye zikajya kurasa mu baturage i Bukavu. Ibyo rero nibyo bizasunikira M23 kujya gufata Bukavu. Ikindi ni gasopo yatuvuzwe kuri Kavumu. Nahoze mbona amakuru bavuga ngo M23 yageze Kavumu, sinda ya verify, ariko na amakuru atambuka avugwa. Nuko Kavumu, iki kibuga cy'indege cya Kavumu mu gihe cyose kikiri gukoreshwa, bakaza kurasa kuri M23 isaha n'isaha cyafatwa, batitaye kuri ceasefire cyako gahenge batanze, kuko iyo batanze agahenge ntango bemerewe, ntabwo baraswa ngo bo bareke kuba basubiza. Ahubwo icyo babasaba nuko nundi n'uwo bahanganye yemera ashyira mu bikorwa ku gahenge kugira ngo ubutabazi bukore. Niba tabyubahiriza rero umuriro uzaka kurusha ukuri kwaka uyu munsi. Yego. Ngira ngo nta kindi navuga kuri iri tangazo, kuko byose mbikomojeho ku buryo buvunaguye. Yego. Mbere yuko tujya ku ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Sentama rero, yego, hari ibintu bibiri nshaka kuvugaho. Yego. Wabonye ko Ndayishimiye yagiye muri Amerika? Yagiye se? Itangazo rivuga ko agiye kujyayo se? Ririya cyangwa rivuga mu nama ko azajya hariya mu nama? Ni inama cyane amasengesho. Mushakamba ni inama ya East African. Oya. Hari itangazo hano. Wampaye. Iri tangazo naguhaye aravuga ko azajya yagiye none. Yagiye Washington. Yego. Muri National Prayer Breakfast. Yego. Mu masengesho hari. Yego. Yaherekejwe n'umugore we.
yego nubwo avuga gutya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo w'u Burundi yavuze ijambo riransetsa cyane yego ngo Burundi bubabajwe no kuba ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariyo imirwano ndetse ntibatinya kuvuga ko ngo u Rwanda rwaba rurimo gufasha M23 nk'ibisanzwe kuko basanzwe babivuga ariko mpita nibuka ijambo ryavuzwe n'uriya mugabo urwaye urembye ngo ni umukuru wa nuza wa CNDD-FDD mu minsi yashize abanyamakuru baramubajije bati se kuki ku Rwanda rubashinja kuba muri Kongo mukaba muri kurwana murwanye M23 yarabasubije ngo mbese u Rwanda rubabajwe n'iki aseka cyane ngo ko Kongo atari u Rwanda none ayo ibyavuzwe ibyarizaga ibyo u Rwanda rwatangagaho nk'ikibazo kibangamiye akarere ubu noneho nibo bari kuvuga nibo bari kurira ayo marira nicyo kintu cyansekeje kugira ngo babe barasetse u Rwanda rutanga intabaza ko u Burundi buri gushoza cyangwa buri kwenyegeza umuriro mu karere uyu munsi noneho bo bakaba bari kurira ngo umuriro u Rwanda ruri kwenyegeza umuriro mu karere baramaze iminsi baseka u Rwanda ngo ubundi ngo birurebaho iki kubera ko u Rwanda rwavugaga ibyo rubabajwe n'ibiri kuba kubera ko intambara yari irimo yegera umupaka w'u Rwanda by'umwihariko Goma bakarasa no ku butaka bw'u Rwanda bitari bisobanuye ko ari uko u Rwanda rwari ruri kurwana byo ahubwo ari uko rubabajwe n'uko bari kwifatanya n'abanzi b'u Rwanda bakarwana muri Kongo kandi barwanira hafi y'ubutaka bw'u Rwanda none u Burundi nabwo burabona intambara yageze muri Kivu y'Amajyepfo igiye kugera hafi y'ubutaka bw'u Burundi barasakuje bati u Rwanda ruri kurwana kandi ejo bundi aribo basetse u Rwanda ngo rubabajwe n'iki ko muri Kongo nta banyarwanda bariyo yego ni ikintu rero ntarikoreka kuvugaho kuko ni ibintu bisekeje cyane numvisha bivuga ku bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko BBC ariko ni ikintu gisekeje cyane wanga gufatanya n'abandi kugarura amahoro uyu munsi ejo byagera iwawe ugakenera ko bagufasha kugarura amahoro nabari yajya afasha hari ukuntu bajya babivuga ngo rero ya yorobi ya muninga mukiri turatura ibibaye ku wundi muntu bimubaho ejo bikaba wowe bugacya bikaba undi bityo buri wese akazagira igihe cye bimugeraho hari akandi kantu gatoya ndi buvuge mu magambo makeya nifuza gushyiraho yego hari amavideo yakwirakwiye muri uyu mugoroba agaragaza umusirikare bavuga ko ari uwa M23 wafashwe yiba Goma icyanshimishije sindagenzura ayo makuru ariko kubera ko M23 nta tangazo cyangwa itarabyemeza cyangwa igira iki yavugaho nta nubwo nabona abajije ntacyo barayansubizaho bo muri M23 ariko icyanshimishije n'ubutumwa abaturage bari gutanga baravuga ko ari umusirikare wa M23 wari ushatse kwiba yasahuye amatelefone asahura na moto abibwe bahamagare M23 ngo ibatabare M23 iramufatira murasa yego uwo musirikare bavuga ko ari M23 yamwirasiye yego uwo mujura sinzi ngo ni M23 ashobora kuba yambitse imyenda M23 atari M23 aho abaturage bamufotoraga bamugaragaza yapfuye bamwe banamuteye n'amabuye gutera amabuye umurambo bibaho muri Kongo babigize umuco igishimishije nuko M23 ihana uwibye wese yaba yigize M23 cyangwa se ari M23 imuhana yego bisobanutse ko Goma mu minsi iri imbere nta kunyanyasa kuzabaho nta baye mushakamba ngira ngo warikurikiriye birimo avuga ati ngaba abasirikare bacu muzabakorera icyaha muzatubwire bivuze ngo ntabwo biriya nta bizongera kubaho n'umu M23 washaka kwigira wazarenda akabikora ibyamubaho ni nk'ibyabaye kuriya muntu tutazi ngo ni umuki ntabwo byamuhira uriya warashwe tutazi ngo ni M23 cyangwa ni umuwazarenda ugize M23 hariya uriya muco wo kudahana
mu bantu bagiye bahanwa ntabwo biriya byabaho. uzaba ushaka umuntu uvugana nawe niba hari abo uzi muri Rucuru, yego, baguha ubuhamya. Ushobora gusiga nk'igare imbere y'inzu ku irembo ukigendera ukazagaruka kurifata igihe uzashakira. yego, bitewe n'iki? Bitewe n'uko ubujura bwaracitse hariya. ariba yafatwa ibimubaho n'ibindi bindi. yego, nigeze kumva umukongomani niwe wabivugaga neza. aba ati mwenye anapima hata kuiba. Miti fimbo zenye wanampiga ni za kuyara fuso. bashobora kumukubita inkoni zuzuye fuso aramutse yibye. biriya rero bizacika mushakana. yego, bizacika. ubundi cyari cyarabuze ni ibihano. ni ibihano, ubikoze agahanwa, ubikoze agahanwa. ubundi nicyo cyari cyarabuze, naho ubundi bizacika. nibyo bizacika. guhana, intare za Sarambwe zirahana, ntabwo zijya zishyigikira amabi. reka twumve ijambo rya nyakubahwa. ntabwo bitandukanye n'ibi ngibi. reka n'ibi ngibi urebe, umuntu arihandagaza no mu muhanda aho abantu bagenda. hoya muri Kongo ni ibisanzwe. Bakongomani ingabo ya leta agafata ku ngufu. ni ibisanzwe kuri aba banyekongo. none se abantu niba imbere y'umusirikare n'umupolisi abaturage barya umuntu bamuziza ngo asa gutya gusa, bwabyo si ibindi bindi. ni ikibazo cyane pe. kugira ngo iminota yatujyanye, kugira ngo ikiganiro kitaza kuba kinini cyane, dukomeze. yego, ariko twabanje tukabwira abantu ingingo. tubwira abantu ingingo turi buze noneho duhera ku kiganiro cya nyakubahwa perezida wa repubulika, tuhita dukomoza ku ngingo mu buryo bwihuse kugira ngo tutarambira rwose. buri ngingo wenda dukora iminota 5. reka tubabwire ingingo tugiye kuganiraho. turaganira uko FDLR, FARDC na SAMIDRC bateguraga kwisubiza Goma. indi ngingo, Kinshasa harikangwa kudeta yo gukuraho Tshisekedi. Mushakamba ntabwo byoroshye kubona abanyamahanga bahungurira mu cyi. nanjye nibazaga ikibiri ari amakuru. ikindi, EAC na SADC bigiye guhura, ndetse Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bahurire muri iyo nama izabera muri Dar es Salaam muri Tanzania. turaza kubabwira itariki. yego. ingingo ya 4, mu Rwanda hageze impunzi zihunze umujyi wa Bukavu. nabonye ari nyinshi mushakamba. ni nyinshi cyane. reka noneho tumaze kubagezaho izi ngingo. ni ingingo enye. noneho reka turebere hamwe, twumve, dukurikire icyo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavugiye kuri televiziyo ya CNN. yego, twumve. ndibaza aho video nyifite aha hafi. yavuga mu rurimi rw'icyongereza ariko turasemura. ati iyi ntambara yakomeje kubaho. ati iyi ntambara yatewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ati aba bantu barimo barwana, kandi barwanira uburenganzira bwabo. ahanganira ngo aba bantu barimo bwanganiye ASM-23, sibyo? ati ntabwo bigeze baturuka hano mu Rwanda. ati reka nkubaze iki kibazo, Perezida.
ati uyu munsi tariki 3 z'ukwa kabiri 2025. Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? Atese u Rwanda rufite ingabo muri Congo? I don't know. Ati simbizi. Yamusubije ati simbizi. Igisubizo cyiza cyane. You're the commander in chief. Ati ni wowe mugaba mukuru w'ingabo. Umugaba w'ikirenga w'ingabo. Umugaba w'ikirenga w'ingabo, sorry. Ikirenga w'ingabo. Nawe akamubwira ati wowe mugaba w'ikirenga w'ingabo wakabaye ubimenya ukabimbwira. Naramusubije ati ntabwo mbizi. Many things I don't know. Ati nibyo hari ibintu byinshi ntazi. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to protect itself? I'd say 100%. Ati uruzi iyo mbaza niba hari ikibazo kiri muri Congo kibangamiye u Rwanda kandi u Rwanda rukaba hari icyo rukeneye kuba rwabikoraho, aho ngaho nari kugusubiza 100%. Does this risk a war in the region? I don't know. I don't think anybody is interested in the war. Atese ibi ngibi ntabwo byateza intambara muri aka karere. Ati ntabwo mbizi, ntabwo rwose ndatekereza ko ntawe ukeneye intambara. I don't think Tshisekedi is interested in war himself. Ati nta nubwo ahantu tubumve neza. Tubumve neza. I even don't think Tshisekedi is interested in war himself. Ati nta nubwo ntekereza ko Tshisekedi ubwe akeneye intambara. Wahumvise? But he has been encouraged. Ati ahubwo yarabishishikarijwe. Ni ukuvuga Tshisekedi rero gufata umwanzuro w'intambara yabishyizwemo n'undi muntu. Ni ukuvuga hari umuntu wabimukanguriye wamushishikarije gushoza intambara. In that direction. Ati hari uwamushishikarije icyo cyerekezo. By people showing that the fight for him is worse. Rwanda exports coltan, for instance, which does not exist here. It's smuggled from DRC. Ati ubu ikintu amubajije. Abaza ati u Rwanda rucuruza coltan. Iyo yazanywe magendo ivuye hariya. Kumwe bajya babivuga nyine. I show you where we mine coltan. But what Rwanda exports in? Ati genza gutumira kwereka ahantu hacukurwa coltan hano mu Rwanda. We have a mineral that are smuggled from Eastern DRC. Ati Rwanda hari aho rugurisha amabuye y'agaciro yazanywe magendo avanwa muri Congo. I don't know about that, because that in any case can't be the problem. Ati icyo nta naho cyaba n'ikibazo. Who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else? South Africa. Ati mu bihugu birimo byungukira mu mabuye y'agaciro ava muri Congo kurusha ibindi ibyo ari byo byose cyangwa kurusha uwo ari we wese. Ku mwanya wa mbere hashize Afurika y'Epfo. Urabyumva? Yego. Kandi koko urebye icyo bapfira hariya ushakamba hari amaraso yabo barimo barayagurana zahabu. Ni bimwe ubundi bavuga ngo ni zahabu isize amaraso. Ni bimwe mu kanya na za Arsenal na za Paris Saint-Germain. Ni bimwe mu kanya nagusomeye bya ubutumwa bwa Makoro. Yego. Oya ni umudamu uriya Kayikwamba. Wandikiye za Arsenal na ndavuga ni yavuga ko ngo amabuye yasize amaraso. Navugaga ibyo nyakubahwa avuze. Yego birahura na biriya. Yego cyane.
reka dukomeze twumve igezemo hagati. And these are the Europeans who are making. Ati ni Afurika y'Epfo n'aba banyaburayi bandi. The comparison has been made that you are the Vladimir Putin of Africa, that he attacked eastern Ukraine, claiming to protect the ethnic minority while having an eye on the minerals there. Ati bakwise Putin wo muri Afurika. Bakugereranya na Putin wo muri Afurika. Ati mu Rwanda kugira ngo ufate amaboko yawe afate kuri ariya mabuye y'agaciro hariya. Maybe convincing. What can I do about it? Ateze nabikora iki bashobora no kunyita n'ibindi birimo. And what I am, I love to be who we are. Ariko ati jewe ndi uwo ndiwe. Sinibimbuza kuba uwo ndiwe. That's it. And we have to do what. Ati niko bimeze. What we have to do. Ati kandi ibyo ntibitubuza gukora ibyo tugomba gukora. I've explained enough of that. Ati nisobanuye kuri ibyo bintu mu buryo buhagije. But you have to make sure we survive any storm that. Terega ati twarokotse imiyaga myinshi nk'ubizi imiyaga myinshi yagiye inyura ahangaha. Blows across our country. Yagiye ihuha itambuka ahangaha mu gihugu cyacu igatambuka ikagenda. kugira ngo ibyo yamubwiraga na soreje uyu munyamakuru hano arimo aravuga mu ncamake ibyo baganiriye kugira ngo nibyo ngibyo. Yego. Twakomeza? Yego twakomeza. Reka twinjire mu makuru. Twakwinjira mu makuru. Uko FDLR, FARDC na SAMUDRC bateguraga kwisubiza Goma byari bimeze bite babiteguraga gute mushakana? Bwana Sentama, ibintu byari byoroshye. Yego. Kare wigeze ukomoza ku kintu cy'uko yego hariya igoma mu kigo cya SADC ni n'ibintu abantu twese tumaze iminsi twibaza. Yego. Tuti kuki iyi SADC itaca bugufi ngo yemere kuva hariya ku neza, ni iki iri guhisha? Hariya rero bundikiye mushakana. Hari ibintu yari ibitse biturika. Hari ibintu yari ibundikiye cyane. Ariko yarariye amahuri. Yaraririye amahuri. Amakuru rero yaramenyekanye. Yego. Ni amakuru yamenyekaniye rimwe n'umusada wagombaga kuza uturutse mu birunga hahandi FDLR zazingiwe. Yego. Zabanje guterwa zigabwaho ibitero bikomeye cyane mu birunga. Yego. Mu birunga rwose abasore b'intare bamwe budushoka. Nyadushoka. Binjiye mu birunga ubundi babukubitira ikintu cyitwa katanyama zirimo. Yego. Abari muri ibyo birunga bakubiswe ni FDLR. Yego. Cyane kuko nizo nyinshi. Yego. Hakabamo na Wazalendo. Yego. Abo nibo bateganyaga ko bashobora gukora kuza gutabara abari hariya, ariko bitavuze ko harimo n'abarundi. Yego. Operation mu birunga rero. Yego. Ni ingabo za n'intare za Sarambwe zagiye zisanga umurundi, umuwazalendo n'umu FDLR aho bari ubundi barwana amasaha hafi 3-4 nta mbundi sakuza. Yego. Ari silencieux. Yego. Ni operation ahapara budushoka. Yabonetsemo inkomere yitwa Mbokani. Mbokani ariko n'ubwa kabiri akomeretse. Yego. Ubwo niriya mirwano yarereye hariya yiheruka kumukomeretsa. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo habaye inama yo kunoza umugambi wo kwigarurira Goma babifashijwemo na SADC ndetse n'u Burundi na FARDC. Yego. Ngo bakanabohora abasadeke bari muri Goma. Urumva kuyigarura byo ntibyari gushoboka, urebye twavuga ko ari ukubohora SADC. Yego. Uwo mugambi rero yarangiye umenyekanye.
yego ubundi defense haterwa defense ya Wazalendo na FDLR iri mu birunga ihagotewe. yego Ubundi birumvikana ama operasiyo arakora. yego Abasore bagendera mu kirere mu mashami y'ibiti yego bagwa ku ba FDLR barwana babakeba babakubita. Na operasiyo yakozwe n'intwaro gakondo kurusha intwaro zisakuza, yego kuko niko izo operasiyo zikorwa. Isaa 10:05 kugeza saa 3:55 yego harimo hakora hakorwaga akazi katarimo icyitwa urusaku. yego Sibyo wenda kuba abatewe baba barasa, ariko abateye nta wasakuzaga, nta wakoreshaga isasu rivuga cyangwa se ubundi buryo. Ni ibikoresho bya gakondo n'izindi mbunda zidasakuza. yego Nyuma ya saa 6 nibwo ibirindiro bibiri bya FDLR byashenwe n'abanyadushoka. Aho ni mu birunga. Maze bimaze gusenwa hatangira kurashishwa imbunda nini ndetse n'izirasa amakompora. yego Kugera saa 11 z'umugoroba byari bikiri imiripuko. yego Ntibyari byoroshye. SADC rero izamo gute? SADC ifite kajugujugu 3 zigeze zirasa ku birindiro bya M23 umunsi cura umwami bamurasa. yego Izo kajugujugu nizo zihishwe mu kigo cya SADC Igoma. ariko amakuru ahari zirenze n'uwo mubare mushakamba. Uraje ubyumve neza. yego Izi kajugujugu ziri kumwe n'izindi ntwaro zirasa kure. yego Umwihariko w'izo kajugujugu ubundi zari 8 zateguwe na SADC yo muri Afurika y'Epfo. Bari bateguye kajugujugu 8 zigomba kuzarasa mu Rwanda i Rubavu ndetse ni Musanze. yego Zikarasa mu Rwanda Rubavu, zikanarasa i Musanze. Mushakamba Enye rero ndacyakomeje. yego Enye muri zo zihishwe mu kigo cya SADC cy'Abanyafurika y'Epfo Igoma. yego Kandi zifite ubwirinzi buzirinda kuba zaraswa uko zaraswa byoroheje. yego 3 muri zo zihishwe mu kigo cya SADC Igoma, izindi zikaba ziri imubambiro. yego Ari byo biri mu biri gutera Afurika y'Epfo gusakuza no guhimba ibinyoma basebya u Rwanda. Iki ari nabyo biri kubuza gutaha kwizi ngabo za SADC, ariyo mpamvu zikomeje kuba hariya zimwaragurira. ni narwo rwa rusaku rwa Ramaphosa. Yego. Impamvu n'ukwanga guhara izo ndege z'indwanyi n'ibitwaro byari kuzifashishwa barasa mu Rwanda. Abona ko yaba amenyekanye. Utamakuru yamenyekanye gute? Yego. Aya makuru yasanzwe muri mudasobwa ya za BM. Zimwe zafatiwe M23 yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Goma. Yego. Hamwe n'inyandiko zateguriwemo iyo migambi, kopi yahawe ubutasi bwa RDF Igisenyi. Yego. Urumva ni kopi ubutasi bwabonye. Yego. Ibyo ni ikimwaro ku ngabo za Afurika y'Epfo. Mushakamba aya ni amakuru y'ubutasi akomeye. Ibi rero ho gatoya kugira nse n'ukoza aya makuru hamwe. Yego. General Baudouin Ngaruye ndamubona akimara kwakira ayo makuru yababwiye ngo niba mushaka gusohoka kuva aha muhave buri wese n'igikapu nk'uko umucancuro yagiye ameze, nacyo tugisake ntabwo gukorosinga muri uyu mujyi. nimureba nabi tubicaze hasi nk'uko wamuzungu yicaye hasi. Ati ntabyo gukorosinga muri uyu mujyi dukeneye kwanyu, mutuvire ku butaka, nta cyizere tubafitiye, nibabaha amasaha pe. Bari bategereje rero umusada uvuye mu birunga, none mu birunga hasenwe agahoro k'imbwa kasenyutse. Yego. Uko niko byifashe. Ayo niyo makuru
bifuzaga yatumaga banandika mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga batera ubwoba abaturage barigoma ngo goma ngo bigiye kuba bibi. yego none agahoro k'imbwa kasenyu Mushakamba icyo navugaga hariya urabona umuntu w'umugabo wari ufite umugambi mubisha nk'uwo nguwo yego ukamupfubana niyo mpamvu wabonaga Ramaphosa ameze nk'imbwa yarwaye ibisazi. ari kureba amafaranga bashoyemo yego n'umugambi bari bateguye yego bakabona urapfuye neza yego ubundi agahinda kakabica. ariko Mushakamba iby'abapfu biribwa n'abapfumu. hari n'ibindi bihumbi 300 by'amadolari nabonye bahaye umuntu wo muri communication muri UPDF Uganda. ibihumbi 300 akaba yabifatanywe ngo bari bamutumye kujya abanekera ngo abanekere muri communication muri UPDF. nawe yafashwe. yego urumva rero imigambi ya Ramaphosa yose iragenda imupfubana cyane. ikindi kiriho Mushakamba nuko buriya hari wenda abantu bazi Tanzania baraza kumfasha. hari umurongo munini cyane w'imodoka zigeze kugaragara ahitwa Mbeya muri Tanzania. ni ibintu ariko byo bigaragaye vuba ko byagaragaye ku itariki ya 31. yego byari bije muri iyo gahunda kuko muri gahunda bari bafite ko bagomba kurasa ku Rwanda umunsi w'intwari. abantu bari mu birori barangariye ibirori bagizwe n'ibirori noneho bakanasa u Rwanda. ibyo rero bikaba byabapfubanye Mushakamba. uwo murongo waragaragaye ahitwa Mbeya ariko amakuru ariho nuko banyuzaga mu mazi muri Tanganyika n'ibifaru. yego uwo murongo uragaragara bakabinyuza hariya bakabizana bakabibukana mu mazi bikazanyura iki gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa bikaboneza i Burundi. yego izi gahunda zose bari bazifite Mushakamba ariko birabapfubanye. nibyo birabapfubanye 100% cyane. atanze amafaranga apfuye ubusa. ariko Imana y'u Rwanda ihora iri maso kandi umunyarwanda kera yaravuze ngo yirirwa ahandi gataha i Rwanda cyane. aho bapangira iyo hirya babipanga Imana ihari yataha ikazanira amakuru abanyarwanda cyane rwose. twakomeza tukajya kuri iyi ngingo Mushakamba. yego reka tujye kuri iyi ngingo ya kabiri. ni ingingo igira iti Kinshasa harikangwa kudeta ihirikwa ry'ubutegetsi ryo gukuraho Tshisekedi. bimeze bite? ngira ngo bwana Sentama ku munsi w'ejo twatangaje ko ONU ikuye MONUSCO ikuye abakozi bayo muri Kinshasa. yego ibyo birangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi mu makuru yabanje twabivuze nayo yakuye abakozi bayo yanasabye n'abaturage bayo bose kuhava byihuse. yego ari naho hahise haturuka amakuru ko ubutasi bwa Amerika bwabonye ko bufite amakuru ko hagiye gukorwa kudeta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi agiye kugandagurwa cyane rwose. buriya ngo mu buyobozi bukuru bw'ingabo bacitsemo kabiri. imbere yawo hafite icyitwa inyandiko ibivuga kandi si n'ubwa mbere utubwiye ngo mu buyobozi bukuru ntibyoroshye mu ngabo. ubwo ayo makuru wayambwiye nkasa nkaho mvuga nti ntibyashoboka ariko noneho ndemeye. none birimo biraza. reka turebe ko mbibona hafi noneho tubiganireho. Shakamba ibintu ndabibona hafi ra. nzi ko biri hafi cyane yawe. wowe bireba biherereye he? reka nze nakongera nkanabiguha kugira ngo ubibone.
ariko uburyo bwiza bwo kubikwereka umwanya mbifungura bitugore reka nkubereka aho biri nabibonye ngewe inyandiko ya ambasade ya Amerika dore ni ibyo ngibyo so ni inyandiko ya ambasade kandaho rwose naho ngaho biri iragira iti location Kinshasa Democratic Republic of Congo 3rd February 2025 aho biherereye ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kinshasa ubwo naho inyandiko ireba yego naho ireba aho bayohereje noneho kuri 3 z'ukwa kabiri 2025 event ni nk'icyabaye cyangwa ikigiye kuba. The U.S. Embassy in Kinshasa is further reducing the number of U.S. personnel working in the embassy. Ati ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa irimo iragabanya umubare w'abakozi bayo muri ambasade hasigare bake. The embassy advises U.S. citizens in the DRC to depart immediately via commercial means. Nyine ngo ambasade ya Amerika iragira inama abaturage bayo bari muri Congo Kinshasa kuhava bidatinze bakimara kubona inyandiko kandi bagakoresha uburyo commercial means ni uburyo bwa gicuruzi ariko ni uburyo bwigenga bakoresha indege za leta ntibakoresha izigenga. Due to the security situation in Kinshasa bitewe n'uko umutekano umeze ubu ngubu i Kinshasa the U.S. Embassy will not be conducting any visa interviews and will not be able to offer routine services for U.S. citizens. Bitewe n'uko umutekano umeze ntabwo ambasade y'ubwo ya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izajya ntabwo ishoboye gutanga viza hariya cyangwa hari ukuntu abantu mbere yo guhabwa viza babanza kujya mu ibazwa. Yego iryo bazwa rero ntabwo ishoboye kuzajya irikoresha hariya bitewe n'umutekano muke kandi nta nubwo nk'uko bisanzwe izongera gutanga serivisi nk'uko bisanzwe kubera umutekano muke. Ikindi ni make sure that you and your family's travel documents are in order and essential items are packed in bags that you can easily carry. Uhamye neza ko impapuro zawe z'inzira yego ndetse n'iz'umuryango wawe zitunganye zimeze neza zifungiye mu bikapu byawe kandi n'ibindi bintu by'ingenzi uhamye ko bifungiye mu gikapu cyawe cya kintu ushobora gutwara mu buryo bwambutse. We understand that border crossings remain open for transit and many flights are departing from Njiri Airport in Kinshasa. Twumva ko kwambukiranya imipaka bigishoboka, imipaka igifunguye. Yego. Kugira ngo ukore transit ugira uce mu kindi gihugu udahagurukiye muri Congo kandi indege zirimo zirahaguruka ku kibuga cy'indege cya Kinshasa Njiri. Ahangaha berekanaga nko kwereka abo bahurira kubereka inzira banyuramo bahuza. If you need emergency assistance, please contact the
consular section at the phone numbers below. Niba ukeneye ubufasha byihuse bariza kuri konsile ni nk'ababa bahagarariye inyungu z'ibihugu byabo mu bindi bihugu ariko batari ku rwego rwa ambasade. Noneho hano batanze nimero z'abakonsile nk'abandi ushobora guhamagara noneho bakagufasha byihuse. Actions to take, nimero bayishyize hasi kuri uru rupapuro irahari. Actions to take, ibyo wakora. Icyambere, review your personnel security plans and ensure your family has enough food and water should you need to stay home for several days. Ati hamya neza ubundi urebe umutekano wawe, uhamye ko urimo ubahiriza ibijyanye n'umutekano wawe, urimo wirinda, kandi unahamye neza ufite ntabwo ni nka stoke y'ibiryo n'amazi ushobora gukenera mu minsi runaka. Waba uri mu rugo, mu gihe waba uri mu rugo ariko hari icyishasa. Icya kabiri wakora, have essential items, clothing, medications, travel documents packed in a bag that you can carry. Ibyangombwa byawe ngo bifungiye mu gikapu cyawe kuko utazi umwanya wari wose wawe. Gahora ubifungiye mu gikapu cyawe, n'ibindi imyenda ibijyanye no kwivuza n'impapuro z'inzira, ukaba ubifungiye mu gikapu cyawe cya kindi ushobora gutwara. Icya gatatu, have a personnel emergency action plan that does not rely on US government assistance. Ukaba wagira uburyo bwawe bwo kwitabara bwihariye ushobora gukurikiza utarindiriye ubufasha bwa leta bw'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngibyo ngira ngo ni ibyo ngibyo mushakamba. Ibi rero byanditswe nyuma y'uko ubutasi bwa Amerika butangaje ko Kinshasa hari umutekano muke, kandi ko bigiye kuzamba kurushaho, ndetse ko isaha n'isaha Kisekedi yaganda gukwa. Ariko ndabona n'ababirigi babivuze mushakamba. Nibyo ngiye kukubwira ngo na pare wa Kisekedi amukuyeho amaboko arirukanze. Umubyeyi wo muri Batisi. Ndabona yabyanditse ni akantu gato nako nagasoma. Ni n'inkuru y'igitangazamakuru gikomeye cyitwa RTL. Gasome none ko bafunze ngo les Belges Congo conseiller de quitter le pays. Ababirigi muri Congo bagiriye inama yo kuva muri icyo gihugu. La situation à Kinshasa est totalement imprévisible. Iki by'Kinshasa bishobora guhinduka umwanya wari wo wose. Umwanya wari wose byahinduka biba bibi. Yego. Gira ngo kimwe mu bihugu buriya MONUSCO yaragiye, ibihugu byasenyewe amambasade byahise bisaba abantu babo kuva muri Congo, byarabaye. Ariko noneho nk'Ububirigi bushyigikira Congo butasenyewe ambasade kuba buvuze ngo tuhave bantu bacu muve aho hantu, no kuvuga ngo byajagaraye. Ikindi ariko nabo barabibona, za Mubondo ziriteguye. Ikindi benshi mu basirikare ba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ntibakundanye na Kisekedi habe namba, kubera amafaranga yashoye mu ntambara akayarya akica abantu babo. Nta musirikare utarapfusha umuntu we, bene wabo yashyira mu gisirikare. Mushakamba hari n'ibindi utazi, buriya abasirikare bo muri Congo ntabwo bahembwa imishahara imwe. Agira abahemba menshi. Yego. Ugasanga umwe arahembwa nko mu madolari nka 500, undi arahembwa amadolari 60. Ubu mara wawe undi uhembwa amadolari 60,
wa wundi wicaje ku gatebe ntagire imirimo akora ukamugira hariya bamugize umudisipo kandi ari umusirikare ukomeye ntabwo ashobora kwishimira Tshisekedi. yego bamwe akabafunga urumva ntibashobora kumwishimira. ubwo rero icyo kibazo noneho bagakubitiraho n'ibi ngibi, bahembwa neza, baravunika, barajya ku rugamba, bamaze kubona ko iriya ntambara nta kamaro imaze, nta n'ikizabagezaho uretse gutakaza abantu gusa. n'intambara barimo baburiramo abantu ubujiji gusa bwa Tshisekedi. ntambabarire mwite ubujiji kuko ntabwo ari byo wabimuteye niwe ubikora. mu mvugo nziza ntiwabona abantu bangana kuriya bapfa mushakamba. abantu bicaye bakaganira bakagira imyanzuro bumvikanaho byaba bibatwaye iki? ngo bazagera ngo niyo bagera mu mbuga ye ntazaganira. azaganirira he? mu ijuru cyangwa ikuzimu. mu mvugo nziza Tshisekedi urugo rwamugurumanye cyane 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 pe. yego buriya rero Tshisekedi biramukomeranye ntabwo bizamworohera niba abazungu batangiye guhunga hariya, bivuze ngo hari ibyo baba bakandagiye mushaka. abazungu iyo bahunze biba bikomeye. yego twikomereze turebe noneho indi nkuru ikurikiye. reka dukomeze turebe inkuru ikurikiyeho mushakamba. ariko nako twihuta. EAC na SADC yego bagiye guhurira mu nama ibahuje baganira kuri Congo. inkuru iremeza ko yego inkuru nyigezeho perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC William Ruto yatangaje ko Perezida Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bazitabira inama idasanzwe izahuza umuryango wa EAC n'umuryango w'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC izabera Dar es Salaam muri Tanzania. mu bandi bakuru b'ibihugu bamaze kwemeza kuzitabira iyi nama harimo Perezida Suluhu wa Tanzania birumvikanaho bizaba byabereye, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Yoweri Museveni wa Uganda, Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia. Ngira ngo iyi nama izaba irimo ukuri. yego iyi nama izaba irimo ukuri kwinshi, ngira ngo hari abazava bapfutse amatwi, reka aba ariryo jambo nkoresha. yego ariko mushakamba nabonye perezida w'u Burundi yayihunze. Perezida w'u Burundi ntari kuvugwamo, wasanga azaba akiri mu masengesho hari. yagiye mu masengesho. ngira ngo niba wabonye itariki uraza kuitubwira. itariki ya 8 mushakamba. ejo bundi ko wa gatandatu. yego ku isabato. ni ku isabato. yego nibwo bazahurira hariya. Ndayishimiye azaba yabaye umudive. Ndayishimiye bagiye mu masengesho. amasengesho y'igihe kirekire hirya iriya muri Amerika. nze gusomere itangazo yasohoye cyane ko ajyanye n'umugore we kubera iminota yagiye. yego ariko reka itangazo rye naryo turisome. waretse tukarisoma ko ridatinda. iminota yagurutse wa mugabo we. nanjye ndayigurukana rwose, nyemerera ibitangazo bya neva. yego tutarisomye ntacyo twaba dusomye mushakamba, ni rigufi. ngira imbere yanjye. Riragira riti communiqué de presse numéro 004/2025. itangazo rigenewe abanyamakuru nomero 004/2025. Le bureau chargé d'information de la communication du porte-parole du président de la République a l'honneur d'informer le public que son Excellence Evariste Ndayishimiye,
président de la République du Burundi voyage ce 3 février 2025 à destination de Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique pour répondre à l'invitation au National Prayer Breakfast prévu du 5 au 6 février 2025. Ibiro bishinzwe itumanaho muri Perezidansi ya Repubulika Burundi biramenyesha ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye azagirira uruzinduko i Washington DC muri Amerika, akazaba agiye ku butumire bw'icyo bita National Prayer Breakfast, ni amasengesho y'igihugu hariya. Yego. yateganyijwe ku itariki 5 n'itariki 6 z'ukwa kabiri 2025. Le président de la République sera accompagné par la première dame, son excellence Angeline Ndayishimiye. Aherekejwe n'umufasha we, umudamu we, Angeline Ndayishimiye. Ikorewe Gitega, itangazo ryasohotse uyu munsi, rikaba ryasinywe n'uwitwa Rosine Guilene Gatoni. Uyu nguyu akaba ngo ni chef de bureau et porte-parole du président de la République. Niyo muyobozi w'ibiro akaba n'umuvugizi wa perezida Ndayishimiye. Kugira ngo simbishoje. Yego. Twakomeza. Yego, twakomeza. Ngira ngo Bwana Sentama nakweretse video igaragaza umuhisi Colonel Alexis. Nabonye umubiri we bawushyira muri morgue. Bawushyira muri morgue. Yego, nabonye. Kinshasa ntabwo ikina, imaze gutangaza ko wapfuye itangira no gushyira hanze amavideo. Umuntu arapfa yarakoreye igihugu bakamutwara kuri aho ko bari bamutwaye, reka mvuge ngo ni mwisashi. Na nuza wabonye ko bamusezeyeho. Yari generali aranapfuye bakamwongeza ipeti. Shira umwami? Naba nawe bamuhaye ipeti mushaka. Nyine nawe ntiyari umunyamurenge. Uriya tuzareba ibya Masunzu nubwo namwifurije gupfa. Yego. Ubwo nawe tuzareba ibye. Mushakamba, iyi ngingo ya nyuma tuyivugeho Mushakamba. Abayeho tugusha byo nuko nari nshatse ngo tubanze tuvuge Masunzu kuko aho nako Rugabisha, kuko aho yapfiriye urupfu rwe ruri mu byatumye abantu bashira muri Bukavu. Yego. Reka dukomeze rero turebe ese hano aho ku ngingo ivuga mu Rwanda ko hageze impunzi zihunze umujyi wa Bukavu bimeze bite Mushakamba? Bwana Sentama, ku munsi w'ejo wahoze utubwira ko impunzi zageze mu Bujumbura. Yego. Amakuru agenda asohokana mu gitondo turabivuga, ariko noneho uyu munsi guverinoma y'u Rwanda binyuze ku muvugizi wungirije w'u Rwanda Rem Mukurarinda yemeje cyayatangaje ko abakozi b'umuryango w'abibumbye 224 bakorera mu mujyi wa Bukavu wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungishijwe banyuze mu Rwanda. Bageze mu Rwanda. Kuko bageze mu Rwanda Mushakamba. Yego. Yego. Ibintu rero mu kubivugaho ndi bukubaze. Yego. Ibi bintu kuri wowe urabivugaho iki ko bahunga Bukavu bagahunga na Kinshasa icyarimwe? Mushakamba, ejo nibwo twavuga tikumbira rwaye impande zose. Kongo ubuyobozi bwahubeshyera u Rwanda. Ariko niba u Rwanda bavuga ngo rubateza ibibazo mu burasirazuba, Kinshasa aho byagenze mu birometero birenga 2,000. Ubwo naho u Rwanda ruriyo none tugere dute? Mushakamba rero biriya ngira ngo uzi neza ko birukanye Rwandeya bakirukana ambasade kugeza ubwo bategetse n'abakozi ba ambasade yabo bari i Kigali ngo baveyo.
burya n'abo batirukanye na ambasade batirukanye barazisabuye gushaka izindi barazitwikira bamena ibikoresho bagira bati ariko ngo biri kudogera icyo umuntu yibaza ni gute abantu basenya za ambasade basahura batwika ntihagire n'umuyobozi w'igihugu wamagana ibyo bintu n'umwe. niyo mpamvu nabo abanyamahanga bahisemo gukuramo akabo karenge hakiri kare kuko nyuma y'inzu nibo bashaka avuga ngo icyototera umuhini hajya kiba gishaka isuka. Oya ngo habe yaje kona ntiyaje gushaka nyir'umurimo. Yego. Nanone kandi baravuga ngo uko bisimbwa bashaka shebuja. Yego. Uwasenye ambasade nyine ashaka ukorera muri ayo ambasade cyangwa uwo iyo ambasade ibereyeho. Yego. Imiriro ishobora kwaka tutatekerezaga hariya uburyo Afurika y'Epfo izabyitwaramo n'ibyo ntazi. Ku bw'ibyo niba nta yindi nkuru twaba dusimbutse twanagana ku musozo. Twagana ku musozo mu Shakamba, reka dushimire abari badukurikiye, tubabwire ko twaganire ku nkuru ku ngingo zigera kuri enye, uko iya mbere uko FDLR, FARDC na SAMIDRC bateguraga kwisubiza Goma ndetse no gutera u Rwanda mu Shakamba. Ikindi Kinshasa harikangwa kudeta irikwa ry'ubutegetsi yo gukuraho Tshisekedi. Igwa gatatu EAC na SADC bagiye guhurira mu nama aho perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi Felix Antoine Chirombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inama bazitabira nabo, ikaba izabera i Dar es Salaam ku itariki 8 z'uku kwezi Shakamba. Ingingo dusorejeho ikaba ari yuko mu Rwanda hageze impunzi zihunze umujyi wa Bukavu. Yego. Turabashimiye rero abadukurikiye, turabashimiye byimazeyo. Tubibutse abatarakanda subscribe bakande subscribe, ikandwa rimwe gusa, kandi like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share iyo bashobora kwikanda inshuro nyinshi bitewe n'umubare wabo basangiza amakuru yacu. Ikindi batwandikire babinyujije muri comments, ariko nahora abantu batwandikira bahora ari babandi, ntabwo biyongera kandi dufite abantu benshi. Abantu ni mutabarire rwose babyitabire bajye batwandikira, batwandikire kuko niyo nzira ihari tuganiriramo n'abakunzi bacu. Tuze rero Sentama, ijoro rihire mu Shakamba n'abakunzi bacu bose. Mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye n'abandi bose bari badukurikiye. Hari amakuru mbonye avuga ko ngo Masunzu yaba yatumije abasirikare bose bavuka Masisi ndetse n'Umurenge ngo baze gutabara barwane bajye kuri furo y'urugamba imbere. Ibyo reka dutegereze tuzareba inkurikizi yabyo nk'uko amakuru yasohotse arimo agenda asohoka. Turabashimiye ko mudahwema kubana n'Umuco Wacu TV hamwe na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki. Imana ikomeze ibahaze ibyiza mukwiye, murambe mugwire.